da ne prosperira najinteligentnija sorta, nego prosperira najfleksibilnija sorta. Međutim, iskustvo i zrelost imaju jednu drugu dimenziju svesnosti, da mi moramo biti svesni u stvari da rigidnost nije dobra. Rigidnost je kršljiva, rigidnost je upadljiva u oko, rigidnost ne donosi izlazak iz zone komfora, ne donosi naše prilagođavanje, našu fleksibilnost, ne donosi nama apsolutno nikakav benefit. Međutim, fleksibilnost da, u svakom slučaju je bolja fleksibilnost, međutim, nije dobra kad ne znamo postaviti svoje lične granice. Šta znači postaviti lične granice? Znači znati dokle možemo biti fleksibilni i kako trebamo biti fleksibilni i šta